nje njoba selininzi impilo nyawo nanje yabona nje indaba ukukhishwa isisu umuntu ungakhishwa isisu semdala kanje angingeni nje lena hawu wele ube wayini manje la inhlanhla yini noma ngithi ibhadi cha angazi wena ukuthi ubona kuyini inhlanhla yini noma ibhadi kodwa thina sila sizophuca ithalente lakho kanjani engakalisebenzisi angithi uyadidiza nje into yenzayo ubhizi ujahana notshwala namantombazana hawu wele mina notshwala amanzi noparafini nje lawo futhi ke mina angisayihlanganisi nje namantombazana yebo musungiqambela amanga yabo umuqambela mina amanga lo kufana nokuthi uthela amanzi emhlane wedada mina ngazi ngaphakathi lakho kanye nekusasa lakho yebo wele kona uqinisile kodwa makuthi uyalazi ngaphakathi lami kanye nekusasa lami fangabe uyabona ukuthi ngizimisele ngokwenza kahle fangabe uyabona ukuthi ngiproud ngetalente lami and then ngiyakuthembisa wele kusukela manje kuya nangangaphambili kusasa langa ngaphambili ngizokwenza kahle ngiyacela bandla ngicela ngangiphuca italente lami